bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichito Ense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase kinse kiri kyesiko unabona ogukina kwa maguri y'ebintu ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebintu ebiyasoira ase kiciro cyito nabigo tugukutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase kinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebintu koru kinse kiri kyesiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko rya Jumanne na Ijumaa nguchakire kinse nyicyamambya imeya Ndizi TV Ense yobonchoreria Biyake gima mwanchi muri abita senikia Ndizi TV ngo kwariganira naende tusange ase obwamo emeyo morobelio obwense yoboncherya kinga kitoroche omutinyi niko gendeta gosika isire go ikekona kabisa ekerondi tinga kitariki cyale niko kitariki emeronge bere neyemo mutinyi kabiro mwakoyiga bwekiribubere emeronge bere na isato kondo mwanchi muri ndete ukenyenga asinsemo kiriche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora wetra www.ndizitv.or.ke ile trene Fridah Kerubo to sange asobwa mwanchi mulinde tutwemanye na regende takokolekana ase sector yobonchiriria anene monokorwa sense ya Kenya na bago asoro ngorwa Gusii na bago ntuchikukunira na chinse kiri cyesiko na yagende takokolekana kondo mwanchi muligeria na bago sangana inche ujumbe agenke gwetira sina mbirga base screen yago umanyinga yokobwatia umurubiri ko na bagekero gwatali ase kiciro na yari yagende takokolekana anene mono ase ensemo yobonchiriria kero kuligeria ase sector y'ikinyanya bonchorera bekinyanya niko bagendete kolera ekiagera nga kinyanya niko cyabere kigo care ase kiro ligoli niko lire likongo sana no nyono ligo kikogora niko kinyanya akone ligwa ase ligoli ligoro na inde kire kinge igo abonchorera bekinyanya niko bagendete kolera ase ngencho nyanya no na ase megondo nchiyo kero kuliyelya niko abalimi babete bagutugutera ligoli kinyanya enga kineroro cyegete kiga icyora sana abalimi bakanyara ko bagutugutera ligoli kinyanya na ndino maitenga kinyanya nchikunyara kuba kikoberegeka ase megondo akonde mwanchi mulire tono kwegena ngamambi na are pinto mbionchereri akonde ka tokuligerelia korwa sekyombe kerigia mafuta ndomeda mafuta na yengenje sana anene mono ase sector yoboncherire kero kulire ngebinte kero bikurwa korwa senseme mogo cha senseme yende ambigeneti transport asenseme yobosombe igo kigalda bakigotumeka kibipi na bakigotumeka into ndibya sina bigotumeka asokane kingibinte bibikiranire ase kiciro kero kulire ligoliria mafuta ime county ya Nairobi kubatikana na robot robeterukuruwa nikyombe kerigia EPRA niko gakona kinga asensemo ye petrol niko ligoli tikete koba shiringi emeyemo emerongo etano nebere na isano na ibere 177 shillings ase elita eyamo ye petrol gagoswa asensemo ye diesel niko ligoli tikete koba shiringi 162 shillings asensemeria diesel nabaga sensemeria kerosene ni goli tikate koba 144 shillings ainaro amagoli ekyombe gia EPRA Kenya rekoba ge kurwo robotinga mafuta tarigo chikomenta nabaga tarigo chikogwa kolende ni gatigarite koba igari asare omwanchi muligereria ainara agenda takoene kigwa asensemeri kolende kero kuligereria ningi ekogera mafuta tari komenta ningi ekogera mafuta tari kogwa
Ekiombe giake gia April nigo kiarigereire nga abonchoreria sensemo ya mafuta inyora economy terabage koira na kawaida nabago asensemo iriba koya mafuta kuruchinse chirichesiko inyora subsidy abetege korusigwa anene mono korwa serikali nabago inyora abantu bari bakogora sabonchoreri bari bakogora mafuta kuruchinse chirichesiko anigo bagotumika omurubelio open tender system uyuko bala obachikoya mafuta kuruchinse chirichesiko ekero kuligereria bado shilingi ya Kenya nigegendete koba weak nigegendete koira nanse igo when the shilling of Kenya becomes weak the purchasing power nere koba weak ikiagera nga $1 kero kurigereria enchinse chiriche isikomete shilingi ya Kenya oikoyonchere nere ebe guchi onchere guchi asense iri guchi kugura amafuta kuruororo yekero shilingi ya Kenya egenderete kogwari igori igo iye minetinga ase market omochando norororo ekero ngaki omochando yogocha eshilingi ya Kenya kerere wiki igo abantu bali bechinse chikesiko bagusaba chibesa chinyinge iyo konyara kobage koleta obokongo igo purchasing power yanyara kobage kobo obokongo ase chinsemo chiri igo nyora nende kero kurigereria nga korwa ebintu birito ko import korchinse chikesiko nene mo korwa asense meri ya China kero to guaka na chibesa nige kobo obokongo ekero to ko handle business igo shilingi ya Kenya bunegendete koleta obokongo na indu nabone igo togendete ko chandika intu bana ba Kenya nabo igabonchereria bali bago koro bonchereria ekero kurigereria niki kiagerete omochando bwa mafuta gacha kero kurigereria oborere bwa COVID-19 kero kurigereria Russia Ukraine war bado economy ehicheri atogetororo economy terabagie kuira na normal igombo ne bintu bikonya kuira na ngora kolinde tori no kwegena nga abantu mbachiko konyeka matukabo sio akorinde kero kurigereria ningiye kogera nga ekereri goriria mafuta ligukina keregento nigo kigukina because fuel is central ngimenete kerongote nga fuel is central ekero kurigereria amafuta akunete kerasi abantu ngotumika bali kigali gotalera sector yo basombi ngotumikere ngogora tole bintu korunsiko byabo bya imported go cha Kenya koru Kenya karabikiro snaport ya Mombasa usekara bikiro mocho Nairobi na kibigo ikachinsemo transport is being involved no nyene kero omontago agwake sabu yae gose omonchorere ndo bwensekera agwake sabu yae ngwa kare transport cost ne kyago chikonyora efaida asensemo ya igo na kiyekora togoteba nga amafuta naro keregento ngo involve ari keregento yakari ligoria mafuta likinete naliyo konyoranga nebintu ebikinete no yakari guchikogore genta seduka atanga rero ligori yakine okumugori aseke amafuta tamende igo wanchimulie aina ragokorekana ase sector iyo bonchereria akonde togocha asensemo yechibesa chiri kabesa hasla fund yabeteke gosherigwa angemetenyene ya erire koru morobelio o hasla fund obete kogosherigwa abangemba bete bagusaba chilon wetera sesimi yabo inyora morobelio hasla fund nigo obete kogosherigwa bene no moraibense Dr. William Ruto obete kago ko aboncherire bakolera oboncherire bwabo oyo gochake biashara oyo tete kwegenderia aigendereria akorinde ntwaro chama tukabwango iga Mwaziri o cooperatives Simon Chelugui nabataka korwa roboti bene asa negative na niga abantu bakinirigwe a limit inyora matuka yo amaiga niga abantu bali koleranga bako guchibesa chinge kole ndonya guakanete hasla fund yago ase chinga kichibwenerete igo gwakinirigwe a limit ngaki wakinirigwe a limit onyo kwale kwenyorera hasla fund ya 3000 onegani gogo chikwenyorera 6000 which means ya vile being doubled igo omorobiro hasla fund limit yake nirigo bali baratanga chibese chine chinge nchigo tokonya o mobwene tamuto kiniri limit mobwene tamuto mentera matuko igo asensemo ye chibese chicha hasla fund limit yake nirigo Korendi tiangu turarachi transactions echabere chiko kolekana asense meria hasla fund hekero koligereria ase 30 million transactions chabete chiko kolekana 4 months ago kurumorobili o hasla fund obete kogosierigwa ogoikabono iga chabete chiko iranigwa 10 billion na chabete chiko iranigwa alafu amount chabete deposited ni 912 million naboge karo koligereria national treasury yabeteke kuena na chibesa 1.8 million
ochia as a trust fund eyo gochikoine kinga abantu ngwenyera bari hustler fund igo chine chibesa cyabete chikubwatu kubena kurwa sense National Treasury eriko enable umurubiri o hustler fund konyara chibesa nyinge nabo abantu bagenderere kwenyorera chibesa chikolende ase bali babete mbakoira ni chibesa ya hustler fund ngiki yakolekanita sense yabo bali gochikonyora limit yabo kere increased igo limit yabo nabeti kalite gari nande bali gochikoye kwa hustler fund kuika babere bagwakana nande nyorekero oko credit kyako otarabago koirani igabu bono ngubika bari maki nabengekero ko imukiriye loan obeto irani credit kya igare sense yago read negative ekiagara no bwateri deni igona nde no chigo saba mbago commentera limit juu anya gwasabite shilingi 500 ogasinyuko irani shilingi 500 nakine ndora yego shilingi 100 and how sure a day nga mbachi commentera limit na ndo chugwakana igo weika ora clear ali deni yako kwanza or that capability or that trust yogo chikoira ni chibesa chire omanchumuri ainaragende takokolekana ase ensemeri yomoroberi o hustler fund korende good news neli nanaki abantu bari bechi circles abantu bari ba startups abantu bari bebyombe bono ngo chibale kokonyeka ngakibaho chikokonyeka microcredit bono iga yasoire ngaki yasoire limit nero ya mentero inyora lirito achakirite 500 to 250,000 bono iga chia mentero bono iga chisako startups chigurupu ebyombe ngochibale kwenyera chibese chiga chia hustler fund bono iga Simon Chelugwena beteka ko confirm nga 250,000 oika 2.5 million ase byombe biribere registered ase chisako chirichire registered nabo igo ase startups imbari babwate idea yogo chakio boncherire bachiramo babekanire bune kiombe aba executive idea yabo mbatete ko chakio boncherire gete barike proposal yabo bainane chibese chekero bakoyegwa ngorigereri bari ekero bara chigo chakio boncherire obuiga mbachikonyore faida na romete tokoyego besa igo abasaigo tebenga nechisudio tete ko chiko chake kwani umanya go sabanga no tete 250,000 yae ngorigere bale potential ye business yago bamenya go kwanya ni 250,000 einare limit etina chiyo chibesa chinge pia asense moye sako ego chikwenyorera eligo chako bonjereba ego 250,000 oika 2.5 million etina chibesa chira chikoyegwa otia ase chisako startups abayigo chi groups asomoro bireko rwanga micro credit gabantu bari ba hustler fund chibese ichona chako boncherera amana sano mancho muri chinga kyagenda gusanga Ense imeyo morobelyo bwense iyo boncherera chinga kitagenda takwemanya nare yagenda takokolekana anana mono as a sector iyo boncherera ndete kunyira nga chinsemo chimitandao sensemo ya Facebook nabwo turikera ujumbe yago gwetera as Ense media Facebook Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News nabukulikana bayigo ujumbe yagenke gwetera sena mbiri gabese screen yago manyinga yoko bwatia umorobeli korona baga naboko manyanga chibese chiga cha hustler fund round ya euro chinga nchiko konya akolindo mwanchumuli ya National Treasury Expenditure Kenya ne what expenditure yae as a financial year ya 2023-2024 a budget ya bomba bwate korende kero kuligeria a draft nera ya betekya kwa soka ye budget asense itu ya Kenya kero kuligeria Kenya bono igani gero beretie as a financial year ya 2023-2024 gotumeka 3.6 trillion china chibesa Kenya takeire bono iga echiko ikirani e budget yabo ibabwate yo mwaka w'ikiri bubere 2023 no mwaka w'ikiri bubere 2024 ekaro kuligereria KRA yabereke go sugumu erinde nyareko bakego ikirani e target banega KRA ebwenete ikirani e target ya 3 trillion na waigo wose 4 trillion echina chibesa ekyombekeliye go stangelie bango KRA kibwenete go ikirani nene mono ekera baboli gwe kubika emirobelio emeya na kibabwenerete go sangerelie banga senchire bwenete na kikero yomo abwenerete
kubeka chibese gusakera abonete gwakana ebangwa manche murigeria ase chibese chigachia 3.6 trillion na kia serikali bonete gutumeka mpaka chiera bono chitali gutigana ne shiringo senga ki 3.63 trillion ichigachigocha asense moyo borimi gosai agriculture anige sector ya yoborimi ebonete koegwa 251 billion ase sector yoborimi nyoro mancho murigeria sense cha Kenya chinse moncho rosti county nchirororo chigendete gochandika marakera norororo county nchirororo chigendete ko nyoro muchando bwenchara igo abantu mbabwenete baegwindagera anene mono county chircha Isiolo semeria ukampani abantu bagendete ko gwendagera elinda matukabose lakini konde nyuru mancho murigeria serikali te ushakwana na ndagera matukonsi nebonete bekemero belio asensemo yabalimye abantu mbaroro bamanyikanta sokolima rokongorwa gusintu ngolima tole igo bone serikali nebonete invest sana asensemo yobolimi elinde production yendagera matukabosio echikobe isaine nonyechi county echichira affected no murakera nabokonyoranga Ense ya Kenya gose other parts of the country ngo produce bale endagere isaine nonyeli igori bono libituma ndichikogenda igoro mono ikiagera bono endagero metekerere mbuchunara at least ligori ngoira na lirense asensemo ya development go samagenderero Ense ya Kenya nigebwenete gutumika 769.3 billion echira chibesa sense media magendera yato kwanera magendera ngito kwanera okwanira tore obwaga chibwe chipara nande nyoro mancho muligereria nga serikali ya Kenya kwanza chipara nchiroro chia chagete guno yokabero murai wense Uhuru Kenyatta chipara nchiroro chitaligo chikogendera chiabe chikorate ninigwa kya sasinge ncho ya financial constraint asense icho ya Kenya akero kuligeria recurrent expenditure 2.5 trillion echina chichibwenete gutumika ase recurrent ekadota recurrent expenditure ngitominate recurrent expenditure inchoro ebintu mbiroro bya bigitumiro bilikorwe mu myaka eri amaiga bado etaraera igobona bwenete ko rikari yani chigenderere gukora since ito ya Kenya iko mwako yigana inde bono zimerikari kutoka financial year 2022-2023 kwaenda 2023 to 2024 inere draft budget yegendete kwena niwa alafu ekero kuliria budget deficit ndobwate 720.1 billion inere deficit budget erororo alafu asensemo ya domestic ekero kuliria bono metaka tokote ba budget deficit ngitominti ase national treasury asitibesiri babwate ne budget iliba beire bakoro ya 3.6 trillion chibesa nchirororo bono ase chichonsi ipi ase 3.6 trillion chibesa nchirororo babwata ase kiganja kyabo bono mbabwate deficit ya 720.1 billion abone kerobegete nga kyare libasangere bangeli basangere madeni ali babwate rende mbaraka no onsi lakini at least bona baba begete budgeting kilibawo chigwakana ye deficit yere 720.1 billion akero kuligereria asensemo ya national government by the chweseringe bwenete koigwa according to the budget was a draft budget national government bwenete koigwa 2.25 trillion ine serikali bwana ilienene bwenete guchibese icho asensemo ya executive bwenete koigwa 2.1 trillion kero kuligereria asensemo ya parliament bwenete egu 40 billion na sensemo ye judiciary bwenete egu 21.9 billion ase sector ye chisemi bwenete egu 597 billion energy infrastructure and ICT bwenete egu 422 billion asensemo yo bochenu gose health bwenete egu 154 billion korendo mwancho morigereria wane kero kuligereria chibese icho ekere national treasury kuligereria babwate bese ichi saine igo domestic borrowing goiketoke na baigo external borrowing goiketoke domestic borrowing kero bachire kuligereria banyalenga na bagoboro 521.5 billion
na koru chinse chiche siko gose external borrowing na bago borrow 198.6 billion. Manchu muri bona ina aragendete gukorekana Ense ya National Treasury singa kibagendete kweroberie budget yao. Manchu muri atimetie budget yao yo mwako igana kikwerobeire metekero mwako gochaka no bwenete naye watware budget ya onye serikali ke gotware budget ya aini ngoto tware budget yona akora akange agasabu kaunga ngaki serikali no rochi bonere baka ya bangiri chwe seringe bwenete go boro elinde ekerani e budget iri bwate Goi naragendete gukorekana Ense ya National Treasury tingaki bagendete kurigereria na kyo botumiki bw'ekibesa barachi gukorekana mu mwaka o 2023 na boigo o 2024 manchu mulira na bagosangana inche bone kerengereri kyabo wetrasi na biga base screen yabo bagende kumanya ngayo kubwatia umuroberi koru na boigo na yagendete gukorekana ase sector iyo bonchirira kolende na batebinga a limit ya Hustler Fund yabeire ye commentwa igo manchu mulira nabona aro kumanya Hustler Fund yebuna ba mentete limit ne chikoko konya ebuno monchirire no nyare ko bagukugari yo bonchirire bwako akondo manchu mulira lero abageni mparoro bali nchira gocha goikabara se studio ase ekiombegia we don't have time ambachiko tomanya mangi gore yo bonchirire kwelire atimeti manchu mulira gose asige gasoro gongorwa Gusii akwara dire embura by the way around ye yanyoli rugoto sana abantu baganyete basimekera kini mbarangi agosimika ari tukuri gorona betegi ngo gutarira omuwaziri o environment energy and water Ronald Nyakweba na beteka gusangana into amange na kiase abisiaye gose sector yaye na kiero beriti kubwetrana nebyumbe asoko ene kibuna ngobwatira nabale nabayo gosemya abantu kurwa soro ngorwa Gusii igoro yo wonchirira kwelire gose climate change igabageni baito kura sekyombegia we don't have time ngoso abara se studio gega batumanyia mange kono mwanchu mulire ndatenda so Ense ya kabere studio ekyagere kyombeki ngyata Ense ya Kisii University bakaba gosemya aborki wagali na kibabwenete kulinda wonchirira kwelire ningi babwenete gukora anemono asogo simika emete naboigo kubungia egoto maite ugonchira kwelire tali gosimeke emetegoka na yutana no muwaziri lona dikabatebanga abantu mbaroro bangire kolema bakange ne chindoche nabo igotali metende yonse bwenete simekwe emetene roro asali kubolia abantu kurasoro ngorwa Gusii babe bagosimeke emeteli yegekoro yonto bete to gosangana nera mange asato tetinga ebyombe mbiroro bagendete kubweterana anemono kwene kinga orogongorwa Gusii county ya Kisii ngo rendere gwonchirira kwelire igonto chigosangana barobwa mange kono chumulire atiatora so Ense ya kabere ye studio turasanga no muwaziri na boiga babwatani kurase kyombegia we don't have time toigwe mero belikiba bwatali tukoli igoro na raiba balingete goikirani anene mona soro kongo rwa Gusii. We don't have time, but we can do it. Let us focus. Kisii County, Ense. Rieta nguru Ronald Nyakweba igonde muwaziri bwa environment, water, climate change, energy and natural resources as a county ya Gusii. Kwanza ngubakira nambya manaso kuntara bano mugaso. Ndada kwashwa abantu baita Gusii nga eminsu yane ne tayari gukora munaba Gusii bonse ba Kisii county gasi asamangana ya tokwana igore ya gochenchikwe rire asenge njotoroje nga mitinye itira ngeberega ayika Gusii turarambura eye kwaro kinga toganta kubwaterana tomanye exactly ngeka wera lile lya jiri Gusii ga kyagera nkwanya korora mangana yako Gusii lakini utafiti wanyayo karamuna ndo abantu ba climate change neringa chindo chichetu yajawe okamoka machitayo abantu baito toko bakwana bamanyenga okore korema ase chindo chichetete chikogera machasire osimeke meteri ya eucalyptus toko basabanga mutiko yesimeka togende park osimeke meteri yege koro eri koro kuna indigenous trees neragere amachaito chindo chetu njibasokamuka nari abantu baito nyara amajaso bonge banya kore gasi abazi chinka na mangana y'oburimi igo tubwatirane aba Gusii twense twabeta tokore gasi amo ntoje tja gotara gutichi ward tokokora cross committee kiri cha ward committee cha climate change
tutumechi committee echo kosemia abantu baito igoro yobuya bwokorenda mazingira ase county ya Kisii. Igo mwabano gukumi ndore na mipango mia sasa serikali ya Simbarati nje department twabekire mikakati lokitokana na kazi naona machi ngo babeka turaba Gusii baitu kere nyumba nyasau gwanja ndiketonyora machi abantu baitu batike kwenda roche kera bangana bachane kera myake menge bakwenda roche baruzi ndo mutwe bacha kubuchama kule sinyumba chiabo iginere mipango tubwate serikali ya Simbarati nile tayari na ndo promise tise campaign ndo bakera machi na nje ngo bakikishanga budget ngangere kosoka supplementary budget muna kosoka iga kosoka dore sikoti cha kubeka machi asichinga chetu chonse na sabarende na ndabasiseni komuranje tubwaterane tokore gazi yamo tunyare koreta magendera komesi Gusii yaitu ase kubeka machi tubwate muna USAID tuasaini memorandum of understanding bakatwachi pesa chile saidi ya 250 million already twakorete kendo kutoka technical evaluation igo in the next 2-3 weeks ngoja katoko kore kwerende kobeka mache ase chi ward cheito chi constituency cha Gusii ase financial year ya 2022-2023 wakarada about 5 projects na ile goja ya 2022-2024 mekakadere in place iko ndio cha kore kasi weka mache ase county ya Gusii alafu ntubwata abantu banjire kotokonya nga basane betu badare bana mugaso bakuru we can do it ndio torosie proposal tare go sendo jaka nyora to chake collaboration abarabu bare go semba to chibesa nyare gukora amangana climate change ase county ya Gusii gaika iko ntogenda ku discuss to one kora proposal nekene abantu bakuru kunga we can do it bataro bisiana bano mugaso proposal na iwana na mone director ya climate change tujire karanza mone to yarosi tubatumere turego semba konye go twachi pesa tokorere gas na ndenda mashirika mange naro na ndonya kwa na boniga na like for example like Victoria South Water Works Development Authority na abu tuakaranza tukagama nabuo wetra se KFW tuasaine moyi baka 238 million asa mangana water and sanitation wetra se shirika lilitu liko kunga Wasco na barabumba cha batwe chipesa batwe akiri chipesa ndo asaine moyi iko mikakati nere in place yo kuhakikishanga abantu beta Gusii bacha banyora maji ya saba sisi biamana. Hamjambo wana Kisii. Leo tena tumewatembelea hapa Kisii University, na before Kisii University tulikuwa na county government where to meet the Minister of Environment. Tunataka kuhimiza hili jambo letu la we don't have time kwa wananchi wote wa Kenya, na Kisii hatutaki mbaki nyuma. So tunataka tuendelee pamoja, angalau tuchunge mazingira na tuone vile tutaweza wote, because we don't have time. Tunasema together we are the solution to the climate crisis. Akuwe shosho, akuwe mama, akuwe mtoto, akuwe mwanafunzi, tuwaleta wote pamoja kama kikundi au shirika letu la we don't have time. Ningeomba mkuwe part of us, mdownload our app ambao ni we don't have time, ambapo tutaweza kuraise the concerns. Na tunafurahia serikali ya Kisii County through Sibalat wanafanya mengi na wametuhimiza leo pamoja tutaweza. Asamalieta ngoro ku Godfrey Mokwangoro se county yetu ya Gusii, lakini leo tuachaga ni kiombelie koro ku we don't have time kere based Nairobi. Ekilgeo kwa na mangana ya mazingira, gutunza mazingira eri netunyare gutwara environment yerengia na sai bwense kolgerelio mugasoyo obeiro moromono igane sababu ya ogonchorele kwelire na kia koreta iga wono tore gap ne kyombe kosemia abantu yabo gusumikemete na ndina to koratanyale go to mitigate some of these climate change impacts.
bono iga twachaga igarera Kisii University gosomia borokyo ya mangana environment so that twensi amo tonyara cover the solution seme chande tuetereteiga tugeteke twensi into konyara ntutweka. That's why topata get much more to join as we don't have time. Elinde amo tonyara konyora enchera ribwerire. And they to appreciate the county government efforts towards environment and mitigation of climate impacts. No arabuna na tevetenga make sure the government was making mete annually and the chinyare go konya se campaign to what tonya ko increase forest cover you have a national government. So we are looking forward to work together with Kisii County. As we don't have time, we are ready to work with anyone. Ntomete ntokonyara ntweka na kitwacharaga Kisii University totea batobwatisi ne government tonyara korega siamu mbuya mono. Hello guys, I take this opportunity to first thank this opportunity that have been brought to us. It's a good initiative, it's a good organization. We have the review and we have gone through, we have been actually interacting consistently with the platform, and it's true, there's a good impact that whenever, if it is taken positive to the society and even to the community that you are engaged into, I think our forest cover can enlarge. And what do you expect when the forest cover enlarges? Obviously, that's what now we call the afforestation, meaning we are going to have got increased rain into the region, and by that I think we shall have conserved the environment. We won't have the crisis that we are talking about. You know that right now we can't, there are some regions into Kenya that actually you can't even go, you can't even stay. There are some regions in Kenya that you can't even walk with covered clothes because it's hot, it's cold, it's dry. It's because of the unresponsive climate coverage or consumption. If you bring this thing into idea, if you educate our people about entirely what's going on, they'll be able to know, because we assume human being, or generally us as Kenyans, we are full of ignorance. We ignore. We know things, but we ignore. Until this thing is brought into us, is when we can put into real action. We need to bring this into on board. The collaborative initiative you are into, and we thank the We Don't Have Time organization. We thank this workshop that has been brought into Kisii University. It is going to be an impact. We are going to do what it takes to create this good message to our students, to create this message to comradeship, so that they, whenever even they go out around, they can actually even pass the same information, and whatever we are doing right now here can be done outside there, and whatever it takes, I know we can do this, and we have always done this, and this can, whatever the aim and the goal we are having, this must always be achieved and established. Thank you. I'm Steve Patrobas, Organizing Secretary, Kisii University. Thank you so much. Gusama se University ya Kisii. Asiri tukulia lero, ntarana magako manene, utaruna se ekiumbe kia We Don't Have Time, ase University yaitu. Banyare watsomi, enchera tuwenrete, kulinda ebintu ao, eke magiabo, ogo oncholeri, welile, nekituwenate kusimeke emete, yera nyale kolete embura. Nebintu bitoetana ine, nebintu bibwari na chichubechi, nduwenate kuri yase togo kunyara kuchibeka, egere nchisalia, obachenu ase environment ya Kisii na ase Kenya ngima. Nja Samarieta Nkuruku Francis Nyabuto, omoro kigwa ase University ya Kisii. Taranto no mogoko gutandura ni kiombe kia We Don't Have Time. Ikeke kokwanera mangana yo woncho rikwelira nebintu bituncho kanaine. Twanyara kwa bato kwegeri kwa mange, seri tukelina na rero, unogo simeke mete, uko clean environment, kurusio ngotase tomenyete. Uko kunya chinyomba cyabageni, yani chinyomba cyake bara. Ale nase to konywa mache. Na hapo iko kusambe ubi. Asenchire bwanera tetali kunyara go interfere nerira. Ndubona abanafunzi ba Kisii University twamwire aserio yerimo kubwaterana n'ekyombe keiga erinde tonyaka bato gwonchoreria na koria to gwonchoreria ase society yaito ekiageranga boniga twanyare ko bato gutwara umuchando buna moroche engakibuna boniga no mutinyo kabere egaro to bwana tako bato komera lakini bono bantu mbara komera
eseng'encho yembura eborete iyo akomeka endagere ebe akonkonyora ching'eni nchiyo banto boniga nabo toracha konyonyora na imoni tokori ase genare go tebya bantu bamitokororira bari Gusii tobwaterana ase obwamo tonyaka batokorenda environment tonyaka batokoegera chinchera chinya chokoro chogosimeka ebinto tosimeke chinyeni tochisiarera amache iri tonyaka batokorwana na mobiso yo igokoro kwenchara ase igo ntu ase obwamo twamwire ng'a kiombe kia we don't have time twabariganiri monyaka bamugobwaterana na intu erinde tonyaka batogosemia abantu baita ase ebinyoro na ase mechi banyaka bagobwati chinchera chokorenda environment yetu mbiamana. Mbiamana sana umanchi umulie wita senikia Ndizi TV ni gotogendete gusanga imeyomorubiri obwense yoboncheria asitogendete kwimanya nari yagokorekana anene mono ase sector yoboncheria kondo manchi umulie echibiche chichaberega bwa sembeo ne nabagwatani kurwa sekiombe gia we don't have time batalete orogongo rwa Gusii anene mono ase university ya Kisii nabo igo bakabwatene serikali ya county ya Kisii ase okoroberia naki okorenda kwelire korakorekane ase orogongo rwa Gusii ningikerike bwenete gokorekana kondo mwanchi mwe nagotebia bukare igega ase studio no taramo na barobonto bwate omo director wikiombe gia we don't have time Patrick Kiarie ntobwate nababwata ni bande na Peter Tabitha na boigo Timothy no barigega ase studio na boigo ntobwate narorega ase studio lakini ngwe kwanera no alegega na inde abumbali bali Ense meli ende bakonya koliye na kyomoroberio ne rakole no tole amona barubuga ase studio akonde ntarira chinga kitsinyinge tiga moenere libaga atatebi na kyakorukwa na boye kyombe kigegya we don't have time ingikeli bagokora anamono gocha soro gongorwa gusingikeli tobwenete gokora intubuna abamenyi be county ya Kisii anamono aso kulinda ogonchirira kwelire karibu sana mbiamana sana asamarita nkoro kwa girlfriend mokwa nche nkoro Kisii County Bonchari constituency lakini bona again tuachite Gusii gane kiombe ikoro we don't have time igego deal na korenda mazingira twabwate savari kutwenge tuachite go twa Nyanza region togansera koro Homa Bay twatware chi activity nyingi gocha baka tote lazima toche Gusii nande tuachite last time lakini mbuya nande gocha kwenyori abaligere na bali bategerete obuya bwo korenda mazingira nande na kito kora tonyare korenda mazingira yaso bwama no buya bwo korenda mazingira mborobi karibu sana igo mwara talire orogongoro jwa Nyanza tali Kisii County yokamogotara mwabere mogotara chi county ekirenga yikiombe kegagia we don't have time kerekeke kirenga yikiombe kegagia we don't have time nekemo tonyare kosomia abantu igoro ya mazingira tonyare kobatei balenda mazingira towoni bali bagokora ama basa mazingira banyare gutiga na to appreciate bari bakora yara maya gochia sa mazingira to asega singia bakora bagendera gukora na ne gasi tuno kwa bante platform bari babate ideas barote ngana chiranyare kogera michande to bwate to experience agendrete iyo koba caused na climate change onyomuntu ka ocha idea yiganira nyare koba solution ise michande to bwate to koba platform bacha share the idea atwa backup na organization na radio giri nyare kwewekana ase ensengim mbiemona sana kolendo mwancho mulinde kumanyanga we don't have time lero mbabwate goodies anya kwabere kubwatia umurubiri obwense yoboncherera lero ngwenyorero leza wadi ndito kabisa kurwa sekiombe gia we don't have time ngikelimo ko monta bwenete bakora igendo bwenda kora kele simbo esime yobwata koboko yu tonya be kainse genda se before ndarabate biza tobwate maybe ntobwate platform ikoro we don't have time and your application igotoka se Play Store nandi nabo kunyara access platform yeto dorwese website yeto wetera kwenda se any browser search we don't have time then onyara go sign up umwancho umoli
Mancho murigereria. Omurigereria. Ntobwate watu kwena nasa abanta bana batangani bakunyara gotswa se platform yito. Nandige ntota kerego karakere very simple. Genda garis Play Store. Time tinkyo ganyete kanga wikire. Na engo tebi. And the Play Store search We Don't Have Time. Then download the app. Download the app, then sign up via Google. Tumia Facebook go sign. And sign up via Google. Kerawa korego. Ube email yao. Then no set your password yao. Go kora then follow. Go ere hearo yeto kwenda next. Pakeoire so wika. Follow all suggestions. Then continue. Korowa go wika wigo. Na bogo big screenshot tutomera gochaiga anko atora abantu bane credit kia 250 kero monteiga umete January ere lakini terera bia pono mnyoka Play Store download toko unatoka ndreto gepinde keiga abalia patangani tobate credit ya to kwa nayo nyawa kesi ngagete Pitako on the other side of the studio atakuja ndiye atapeana hizo zawadi. Atapeana credit kwa watu 4 wa kwanza. Wanyoko download app hiyo ya We Don't Have Time o screenshot. Noche nambiri gabete as screen yago ototomere screenshot eli ndetoko credit. Otomere immediately. 250 credit abantu bane igometeli butwabekire standby. Ere standby nande ndo tome namba ili ere tabwati omukopa lende tome. Tabwati fulide. Biamana sana mancho muliane tande gusanga imeyomorobelyo wense yo bonchelia astowate abagwata nikora sekiombe gia We Don't Have Time abago tasemia amange igoro yo gwoncherelia kwelire omancho muligerelia ntubwata bageni bande no bare kolende mbagende takwerobelia ngocha bare ase studio gika Kerebosio chinga kitoganeta gusanga nabarabo amange omancho muligerelia inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke wego manchumuli nabagosangana intwe ekerengere kyago gwetera sena mbiri gabase screen yago otomanyenga yokobwatilia omorobili kuru nabaga nabagotomanya asogoncherili kwiga kwelire ayenkio obwenete kokora gwesenye kubwate boliri ndirio nsigo cha sekyombeke ya We Don't Have Time nabagotomera ujumbe yagenge kondo manchumuli entete kokwenyolinga kurwa sekyombeke ya We Don't Have Time mbabwate zawadi bako kwayo manchumuligerelia kwa bere kubwati umorubili bwense yo bonchire eke ntokeli bwene tokole no go download app yabo kero wa download kwa bwatire all the guidelines tia mukwabere kako tatebya naboko screenshot otutomere via WhatsApp asina mbirika basi screen yago elinde onyorere credit kyago igo mapema ndio best ntubwate umugeni ndasi studio neretigara atomanya karibu sana. Asante sana. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na katika shirika hili la We Don't Have Time unafanya nini? Asante sana mtazamaji na kusalimia. Ni mara yangu ya kwanza kukua Kisii County na hata Nyanza. Nashukuru kwa vile mmetukaribisha vizuri. Kwa majina ni Tabitha. Nafanya na hili shirika la We Don't Have Time. Tukisema hatuna masaa. Lakini tunafaa tuanze kuchunga mazingira na turekebishe yale ambayo tulifanya vibaya ama tunaendelea kufanya vibaya diposa mazingira iwe sawa na mvua irudi vizuri na generally seasons zikuwe sawa sawa. Kwa upande wenu mnasema we don't have time but we can do it. Sisi tunasema Ndizi TV obwa subomo Gusii. Najua imekupita lakini tukimaliza show utakuwa umeshika. Biamala sana manchomuli amna kwa tani tobwa tege gase studio kwa sekiombe ya We Don't Have Time. Mkuu amekuwa kituambia ati kuna zawadi leo mko nayo. Naweza zungumzia tunafaa kufanya nini ndio ili tupate hiyo zawadi. Mkuu nimesikia akisema kidogo nasikia. Amejulisha mtazamaji vile yafaa download your application
Na sasa mtazamaji, ukidownload your application, yule atakuwa wa kwanza, atatuma kwa WhatsApp namba yako, nasikia vile alafu tuko na zawadi ya credit. Yes, hiyo ndio atapata. Kwa hivyo wa download, watume kwa Play Store, watatype tu we don't have time, then they follow the instructions. Tangu jana, tangu hizo siku zenye zimepita, mmekuwa mmetembea ile sehemu ya Nyanza. Jana mlikuwa Kisii University. Pengine unaweza review ni nini mlikuwa mnafanya huko tangu muende Nyanza? Jana mlifanya nini and how is the response? Haswa kazi yetu ni kuelimisha mwananchi kuhusu vile tunasema mabadiliko ya tabia nchi. That is the change of climate change. So mtazamaji atasikia Kizungu ama nichanganye. Changanya tu tafadhali mtazamaji. Sasa tunawaelimisha ndio wajue kwa nini wanasema, kama sasa tulikuwa kwa Minister wa Environment Kisii Bwana Ronald, tumemuona kwa news, alitujulisha hapa Kisii mvua haijaikaa for more than a month kama haijanyesha, na sasa tunaelekea 2 months. Na hiyo yote inaletwa na climate change ambayo mwananchi hakuwa anajua, lakini tukiwaelimisha wanaelewa kwa nini imekuwa hivyo na ni haswa nini yanafaa wafanye ndio hiyo climate change irudi mahali ilikuwa. Tunasema 40 years ago, na kama wenye miaka kidogo kama sisi tunajua 40 years tungepanda hata huko kwetu Central, na unajua majira inaenda vile nyinyi mnatarajia. Kama ni mvua mkisema itanyesha tarehe 15 inanyesha. Kama mnasema itakuwa mvua na mtavuna mavuno mnavuna. Na hiyo inakuwa ni ndivyo iko. Lakini sasa unaweza panda ifike katikati na mvua inapungua. So ndio unasikia njaa imekuwa mingi sana. Rais wetu bado anasema njaa, na tunaona pia kwa TV mnatangaza njaa kila mahali nchi yetu ya Kenya, na sio nchi yetu ya Kenya tu, all over the world, dunia mzima. Janga hili la climate change imeaffect kila mtu. Na sasa kwa sababu watu hawajui, kazi yetu ni kuwajulisha kwa nini imebadilika. Tunasema kupanda miti, kama jana pia huyo minister alisema. Sana sana hata sisi tumeangalia Western Nyanza, miti ile mingi sana ni ile blue gum. Sijui mnaita aje kwa utajua. Ni mingi sana. Hiyo blue gum si ile miti mizuri. Sababu hiyo blue gum inakuanga na deep roots. Mizizi yake inaenda chini sana, inachota maji na inachangia mchanga kuwa dry. Sasa hizo blue gum na ni mingi sana, kuna vile lazima zibadilishwe, tupande ile miti mizuri ambayo inaambatana na ambayo itatusaidia. Yes. Vincent Onyancha andonse asore konyagota te blue gamunga kiekoro kweke Gusii kerikia imeka. Omutandege, akoro kumutandege. Omutandege. Tabongo tali omutandege. Ai watonga ime. Vincent gendra ko torigereria teri ya blue gamunga kirikoro kweke Gusii. Pengine Tabitha, ni sisi binadamu huwa tunachangia katika mabadiliko ya tabia nchi. Sana sana ni sisi. Sababu ukiangalia vile Mungu aliumba imekuwa sawa sawa. Lakini tumekuja na njia zetu, tunakata miti, tunaenda tunalima karibu na mito, tunaenda kwa msitu tunalima huko, tunakata miti bado. Na hiyo yote inachangia upungufu wa sana sana tunaambiwa miti huwa ina absorb ile hewa mbaya kwa anga. Sasa tuseme tumekata miti, hiyo hewa mbaya itaenda wapi? Itakaa tu bado kwa hewa. Na hiyo sasa ndio ina block sun kufika chini na kupanda juu. Hiyo sasa inafanya ile blanket. Ikitengeneza ile blanket, inakuwa hata ile warmth inakuwa hali ya joto sana. Nayo mvua bado inapungua. Haya tena unakuta mwaga takataka ama tunatumia chemicals. Haswa hizi fertilizers tunatumia bado ni mbaya sana. Hiyo fertilizer ikioshwa inaenda kwa mito. Unakuta samaki, wanyama wengine ambao wako kwa mto wanakufa. Hii samaki, kumbuka mtazamaji, bado utaikula na iko na hizo chemicals. Ndio maana unasikia cancer imekuwa, sijui kama upande wenu imekuwa mingi sana, lakini inaripotiwa kote duniani. Ugonjwa wa cancer unaitwa
ugonjwa wa saratani umeenda juu sana na hizo chemicals sababu unazitumia na hujui tena kwa fumes hizi tunaweka kwa anga, hiyo hewa baya tunaweka kwa tuseme kama ni magari hiyo smoke tunaiona ikiwa ya black ikienda kwa anga inakuwa safi tunasema ina dilute tuko kwa hewa but bado iko hiyo ndio tuna breathe ukibreathe bado inachangia kwa ugonjwa wa asthma na zingine nyingi kama hizi homa tunasikia. So sisi wenyewe ndio tumechangia hiyo yote na sisi bado ndio tutabadilisha tabia zetu ndio mambo ikuwe sawa sawa. Hatujachelewa sana. Tukichukua hii jukumu, kila mtu achukue hii jukumu lake kama ulikuwa unafanya hivi unabadilisha na kuna solutions mingi sana ndio maana tuko hapa. Tunajulisha kwa hiyo app yetu tunaweka information kama tu nyinyi vile mnajulisha watu. Tunaweka information ya vile unaweza badilisha. Uache kufanya hivyo ufanye hivi vingine. Hatukuachi bila solution. Tunakupea alternative. Yes. Shikilia hapo turudi kwa mkuu, utatuambia tunafaa kufanya nini ili tulinde mazingira yetu. Mkuu, asoro gongorwa Gusii by the way, bonegana tubwene tusimike bituma. Twaganyire mbura tekaiyo. Gerokende ntwa Gusii ngai twagoserete twageriro gonchorira kwirire gwakorekanira. Mna my colleague atebire ogonchorira kwirire ko koretu monone ti activity abantu togokora into abantu ni twagerire ogonchorira kwirire anyoni che korunkina Gusii mbura nyanya kwira more than a month itaratwa ono this is the first time you minute ibintu togokora into na monya abantu bya changira nene kogera ugonchoreri kwirire keiga bono sayinso kurigereria abantu bono watebane kene abantu balimire migondo baganyite mburetwe lakini bono mbakonyara gosimike ndagera ko bambura teyo nande dalili teyo ngimbre yiga botwelen time so bono igento wenta gukora mnantu tonchoreri tutige kobutore mete at least na ateva metes migreme almost 90% nelewa absorba mache mono nyoni internet asimegete so tokwen tokotwara sensitization program bantu bako somu mete kibago simeka nkai bago simeke mete so that they can have the knowledge most of the time aba Gusii bago simeke mete ekine toni one with value profit my message is ipinde bunebiga nebya mana sana iga bigo somi mwana inchi omanya motekyo bwenta gosimeka nande no buya bwe mate at the end of the day climate change will affect Kerubo. Deligo chigo choro yo mwetigo yonde. So that's why it's a collective responsibility to chama to NCP to so migu to manye meteki amana ndo konyora mechande go chimotu. If we are not going to change impact ingo chikobere chimochi nyingi to tanyara ko handle. So mbuya to take action wono iga nitonyare ko imbureira na yaga ture to mete next month ngosimeka tore bituma sai you can't predict the weather okoba yebintu togo korabuna mwanya bantu eyure umone gukosi kumonongo tebane mete togo tusimeka nere toko butora byobyo nyore tekanare gukina ngakia moyo watebunga panda kata moja panda mbili nabantu mbaka korego lakini sayinse korigereri most of the people mbaligo koraigo which means we have failed somewhere as a nation and something must be done ngoteba for us gokonya the future generation we must act now. To chama buna Gusii I want to appreciate Minister of Environment na oroge tomo ya woko watera na intubona we don't have time so that together tunyara go push ya agenda yiga want banyara ku understand ngito gukora na ndito nyara ko bwatera na sa team yes na ndere ndo mategereri no muligereri toeba download app Miyamana sana mancho muri utaseni kia Ndizi TV ni gotogenete gusangana ime umurubiri wense yo boncherira ekera kwa
kwa download app ili genda gali screenshot ya app iyo ntomere igabwa sinamba igweta se screen yako igabwa sensema ya WhatsApp to match screenshot nande kero kwa download app iyo also igali sensema ya Facebook igali se Ndizi TV News Digital obeka ka like igali nando obeka ka comment igali koko sona sensema ya YouTube na arokolebo ando sharing yeyo ibo mwanchi muri bintu ne binge tokorigereria enyorere credit yake mapema mbia endera gutoma ibo mwanchi muri tora saso mutimo komoke igo tobasa gusika tobasa konyegera ngwira na tuli asege kerebosio Ndizi TV ubwansu bw'omugusii ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwata obumanyi bwaigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete koyaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egere turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro koibo bai gwete para niro bakarodireka mundu myaka yonse nabakwamete nyomba tali koro kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakano nande naruro nane uraba wikarana wone ntukwate challenge sikira barira babarwalete no mosibo amabira nande nemechande menene ekeroro chabana bamino moibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba naboigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima.
chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igese tingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima. Bema no manju muri on this TV karanda to kubwati mu rubiri bumugano ne na Lydia Sofia ganda to gotoera no to koredra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kirali tuko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwomuganone no kurbugusigeta buchia sumuntonde elionera nyale gwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangalira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane gantike bungweke ukoigora higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya watu aseri u uchisikege ita akaro mamukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamotebi yako ni gani nabango kwa naigo mama kumwerese iga na iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurira y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirule asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Maya kichiba sengo kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bona chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okera rituko muntu ngwe bware 10000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka
emia yemo yukai uno kubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekis egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali myaka 13 guchya iguru. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomu chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamana sana na ndo mancho mulingo kwaliga nende chinga kitoganeta gusanga imeyomoro bilyo bwense yo bonchiriria chinga kitoganeta kokwana igoro yo bonchiriria kwelire nyora se studio ni gotubwata ni kurwa se kyombe gya we don't have time bagata we don't have time but we can do it ndago tengeregeta seni kya Ndizi TV obona bo bwanso bo mugusi elinde togendera gwesemya amange ndo mancho mulika ranguli ya chinsema chichi ya Facebook ni ndoche o maturi Vincent kurobo machoge bora bwitongo bogisange seitago teba nonde meyomoro bilyo mbiamono sana PhD man Magufuli Nyabaro Ense bonsobo inere fani nene kabise bwateli yetali tambe no nzengo sinyukoli soma agateba korukia busura abo makombi okoiniko kwaye ondabu masi umongongoli sabikiri konkoro Gusii itonde rokia busura tokoba ngora yeto ya bene tigati muke ubuye gumanchumulire mbiamono sana chinga kyogendeta gusanga na into imeyomoro bilyo bwense yo bonchirira kulende ekyombe gya we don't have time lero ngebwate ezawadi tokoruka goodies chinyinge sana twatebanga okwenda ase a Play Store yago o download app ya we don't have time alafu o screenshot ontomere ase WhatsApp ase nambe yugo ta agaba se screen yago pitango chale chinga kichinke igo chirebosyo elinda bega kwenda na chiza wadi chigo mwanchumulire enda kubwate umorobeliga oyimanye ngaki ogo download app ejo nande nakyo kwenyorera e credit kikiao ande ogo swagale sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital obeka ka like gabo na comment yorte gabo tokonya gusika obosyo bono omokwa twabeto gukwanire goro yo gwoncherera kwelire nikitobwene takokora ekyombe gya we don't have time so far abantu baringa mwaberemo go sensitize goro yo gwoncherera kwelire so far bune kyombo we don't have time tonyare kuricha abantu abange sana thousands lakini tianuna kwanda Nyanza kurutwachita on Thursday tonyare kuricha abantu more than 1000 abare tonyare komera ne bikundi ese abantu mbara to umire abasaya
Kenyoro buna twachita sakoro koma be tukomera abaga kabe Kenyoro tukabasomi obuya bwo kolenda mazingira ito tukasimeke mete na barabu tukabatebe buna ndosimegetie mete tu toko batebia karo wasimekiro mote nyubekera mache to simeko mote onyutike ome abuna twaro chesiga gutwenge mbabwate challenge ne sana ye ya returno gonchoriri kwerire mache bagotumia mbabwate mache bagotumia bakwenda tambe sana koligia mache ononto atemete ko ba sensitize na ko ba the information batakete erinde na ntwengene ne group ende eyere ya tebetenga gochko babare meteba support and the training eyue ganire yende banyare komanyana ki talingo gosime komote okoba wate bigumote kyo gosime kanka yogwenta gosimeka yona bagosime komote yona sa mache kwa bege sima kingi amache aere yoko moto yoko kunywa machi lakini so averagely twatemera wikera abanta bange sana that is physically and through a platform to carry almost millions of people back watch what we do through our platform. We don't have time. Yeah. Ambie mono sana. Kundu mwanchi mulimba tatenga litukuli goromba tarirete serikali kaunti ya Kisii ase babete bagukwana no muwaziri Ronald Nyakweba oyibago chikubwetere na asa mange konde ntoganite kumanya ngikeli bago chikokora soro gongoro wa Gusii. Tabita jana mlitembelea waziri. Nadhani umesikia nikimention jina lake. Pengine nyinyi kama shirika la We Don't Have Time mtashirikiana vipi na serikali ya kaunti ya Kisii ili kuhakikisha ama kuelimisha watu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi? Tuliongea mengi sana mtazamaji na bwana minister na tukaona vile tunaweza shirikiana ili kuchangia katika climate change solutions. Mwanzo ni hiyo awareness, sensitizing mwananchi na hiyo mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ndio climate change. Tuliagana ya kuwa sisi juu kazi yetu ni kuelimisha sana tutaenda kila ward zote. Wards za huku ni 45. Ward tutashirikiana na ward representatives and the MCAs. Tutakuwa tukienda kila mahali wanapotuita na sisi jukumu letu ni kuwaelimisha. Yes, sababu sasa hiyo ndio kazi yetu. Hivyo raundi mtatembea Kisii. Kwa hivyo mwananchi atugoje. Pengine kuna activities mumearrange zenye mtafanya? Tutapanda miti, tuko na miti. Huwa tunapeana miti, pia tunasaidia kupanda. Lakini tukipanda, tafadhali mtazamaji, mnaye mwananchi kazi yake ni kulinda ile mti. Ndio ikue kubwa. Sababu mimi nikipanda na niende, sasa mimi nimeenda. Kazi yangu na nitahimiza mtazamaji, hata ukipanda mti, si kupanda tu, ichunge hadi ikue kubwa. Na tunasema tutapanda miti ya aina yote hizi indigenous trees, zile zilikuwa wakati wa mababu zetu. Tupande pia miti ya matunda, miti yoyote ile ambayo itatusaidia. Itasaidia pia na hizo kama ni hiyo kuuza hata seedlings. Kuna wenye wako na seedlings za miti walisema hawana mahali pa kuuza, kumaanisha hatupandi miti. Kwa hivyo hata wao tutanunua hizo miti zao na tupande. Tena tukiendelea kuelimisha pia sisi tutakuwa tukishirikiana kama ni kuosha, kama jana alisema kusafisha Kisii uko market kila mahali. Alisema kwanza tukitembea mji wa Kisii tutaona si kusafi sana, na pia tunataka kurudisha hiyo usafi ile ilikuwa. Tukumbushe mwananchi ama mtazamaji labda amesahau, tutaenda tukiwakumbusha wote lazima tufanye nini? Usafi. Yes. So kulinda mazingira sio kupanda miti peke yake. Hapana. Kulinda mazingira tumesema hiyo ya kama unaenda
kukata miti katika forest. Kuna forest iko karibu kwa kina Mukua. Na jana tukajulishwa labda nipatie jina Insaria. Wamesema hiyo karibu ishe sasa, hiyo msitu karibu mmalize. Wenyeji wa Insaria mmeingia huko, mmekata miti mnaimaliza. Na hawapandi ingine. Na hawapandi ingine. Tuseme Fridah sasa watasaidika, kwa sasa watasaidika. Lakini wacha nikuambie, miaka 10 itakayokuja watakuwa wakilia. Kwa hivyo the best thing kwa sababu yako sahi, kwa sababu ya watoto wako na kizazi chako. Kazi yetu ni kulinda. Tulinde sana, tupande ingine iongezeke zaidi. Mbona ukate na siwe ulipanda? Wacha tu ikae hapo, sababu Mungu akiweka hapo anajua umuhimu wake. Tulinde mito zetu. Wenye wanaweka takataka kwa mito, tafadhali hata hao waache. Sababu ni ile tu jukumu unasema, hata wakiweka najua wanajuanga ni mbaya. Lakini anaendelea tu. Mbona usiseme wacha tu nifanye kitu mzuri mara moja. Kwa niaba yangu na ya watoto wangu na vizazi vingine. Hatutakaa hapa sana. Na ndio maana tunajaribu hii. Hatutakaa sana. Because we cannot live here forever. We are not rocks. So take care of the vile ulipata ikiwa mandari mzuri. Ukienda kwa msitu unasikianga hewa ni mzuri. Tuiache hivyo tu ama tuiweke ikuwe better zaidi. Yes. Nataka ushikilie hapo Mukua, tukumbushe tunapata credit aje. Tukitoka kwa Mukua utaongea jambo lako la mwisho kwa mpenzi mtazamaji, ndio tuingie na mgeni mwingine ambaye atatuelezea mengi kuhusu ile shirika la We Don't Have Time. Mukua kwako. Mwancho moligereya. Time tingyo wanye totarenda Play Store. Jondo chega abantu ba download limba vere tinte tingni ranene credit Nairobi. Nyoka Play Store, just search We Don't Have Time, then download the app. Karowa download sign up va Google. Simbo wango igo to 50 nechi nyingi keitata. Abunete. Korabu wango tiga. Sawa. Wanche murigere karawa download ile app eyo, ani gogo screenshot ya message eyo ntomere via WhatsApp. Namba nere kabwe goita se screen yago elinde omugenaro gocha by the na ne credit yake sikiagera ndocenga chi screenshot ibere chioka iga bantu bande timeti ngimoganyite muterenyorere credit yeki kyabosa arende ko gutuma naboko screenshot ya message yo ntumere gabo WhatsApp erinde manya ko bato kuyerigereria mbalinga bali ba screenshot batuma iga omete nabo mukwara mukwese nabo chenje birenga likokora nabo comment abantu bako babange no bali negaki no muya chibesa ne chinse ona Nyoka Play Store Timbo atinyinge lakini chiriabwa hata na bachiko baisa. Lakini nchiro. Biama na sana mwanche mlie. Sasa Tabitha, unaweza peana wasia wako wa mwisho kwa mpenzi mtazamaji, uendelee kuwahimiza, uendelee kutunza mazingira. Kwetu mtazamaji ni kitu rahisi sana. Ukiona mti ipende tu. Wacha tu ikae hapo, ilinde na uichunge. Tena kwa mito ukisikia tu uko na wito wa kulima karibu na mto, sema nitalima au leo nitasaidika, lakini kesho yangu itakuwa namna gani? Hatuko vibaya sana, hali ya anga itarudi vile ilikuwa, lakini itarudi sababu wewe mtazamaji na mimi nimechukua hilo jukumu. Hatuwezi atia president ati atapanda hiyo miti yote alisema. Sisi ndio tunapanda na tunamsaidia. Sababu ni kwa faida yetu wote. Yes. Kuna watu wanakuangalia kutoka huko Kiambu. Hebu uambie kwa lugha yenu, endelea kutazama Ndizi TV. Mwiroreri uria uranyidorera kuma kundu kungi thini wa bururi wa Kenya. Tuiguku Kisii County na tunyititwo geni Ndizi TV ni Fridah na tukauga ni theki dina mbere na kumwirorera na najua ndiramenya kuri ona ngirenge maramenya Gikuyu wako kwa Ndizi TV. Endelea kutazama. Thank you muno. Biama sana mwancho murigereria ati turaswaso mutima kama kaiga tweroberia na kitoko kwa credit asebalia batangani babeire bako download Play Store gali app ya We Don't Have Time gotubasa gusikatubasa konyegera ngwenda na tore asegeke Kerubo sio. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ine
aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi chibwibere abosa ase offer iyigo gikorera kitari kimero ngibiri na isano riseto cyumutinyi yokabere kurwa si company ya ka in general bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebitaneri muriuka rikucha sibirengero byabo ka in general abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze cyabisi na bwigose kinyagatari nechi spare parts cyabo boigo mbabu digitari chipikipiki nechigali chi oil cyo gukorera service mbabu garage yoko barira Kigali n'abarusiya bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinyi tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF onda kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eipikipiki chituk-tuk echiko sechi spares abakonyara kwabakonyara seli golia raisi elile discounted and also town echiga kere pikipiki yokugura nige gocha nechi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigo bari ni y'umucukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no ibere isano no ibere isano no isato ka in general power for better living. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasyorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwari kuko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarogireka mu myaka yose nabakwamete nyomba tari ko kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakana nande na ruro na rabo gukarana wone ntwate challenges kila babira babarwalete no musigo amabira nande nimechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano sana mwancho mulibeta seni kia Ndizi TV chinga kigenda gusanga na intwe imeyomoro bilio bwense ye boncheria chinga kitogenda gusanga nababwata nikorwa sikyombe gya we don't have time abagenda gutusemia mange na kitobwenete kolenda oboncheria kwelire ntubona rogongo rwa busingi kelitobwenete gukora anamono kolenda oboncheria kwelire kondo mwancho muleto beto gusanga nere tabita nabo igomo kwa na ndento bwato mugeni ndase studio oyo arachikwenda na credit ngero tote abatoko no mwanchi umurigereria igonyo kwa bere goko bwati bina twateba endo download app ya we don't have time kero kwa download bwati chi step chance and then
o screenshot onto mere ase WhatsApp gwetera sina mbirga base screen yago igonye ko te credit rero nkerega mukwa kana wate credit yago kwa igoto obwati unatoko gote yumwanchi umulie ko ndende tianda mwali baganera totebi na kiakorokwa na ndeni ngia gukora ase kiumbe gya We Don't Have Time. Karibu sana. Asante. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya nini katika shirika la We Don't Have Time? Asante. Mpenzi mtazamaji na nakusalimu. Kwa majina ni Timothy Ndegwa. Nafanya kazi na shirika la We Don't Have Time. Kama manager wa ushirikiano, ukipenda ndio partnership manager. Na nimefurahi kuja katika Ndizi TV. Tuweze kujadiliana. Karibu sana. Katika ile shirika mkuu amekuwa mkituambia na tabidha venye mmekuwa mkifanya kwenye mmekuwa mkitembelea. Pengine arrangements zenu katika county ya Kisii ni zipi? Tuko na mpango wa kuweza kufanya programs ambazo tunaziita sensitization programs. Ambazo ni kuelimisha wanajamii njia mwafaka za kuweza kulinda mazingira yetu. Jana tulikuwa na mkutano na minister wa mazingira hapa Kisii County. Na tukajadiliana kwamba ni jinsi ambavyo ama njia ambayo tutatumia kuweza kupitia wanajamii katika wadi 45 ambazo ziko katika Kisii County, kuweza kuwahamasisha ni jinsi vipi wataweza kulinda mazingira yetu. Na pia tutaweza kujumuika pamoja na wao katika activities ama ndio tunaziita shughuli za kulinda mazingira. Kama vile kupanda miti, kufanya usafi katika kaunti ya Kisii, na pia kuweza kuenda katika mashule yetu ambayo ni vyuo vikuu na colleges na polytechnics, kuweza kuwahamasisha pia. Naam. Mmekuwa mkitembelea sehemu tofauti tofauti. How is the response? Response ni njema. Tunaona watu wanaweza kuwa na uelewa wa jinsi wanaweza kulinda mazingira, ambayo imetusaidia sana kuweza kuwaelimisha, na watu wamekuwa kingoja huu mjadala, na ninaona umekuja kwa wakati ambao ufao, na response ni mzuri. Naam. Kuna kitu tulikuwa tumeongelea last time about showing love kwa ambao wenye wanatunza mazingira, unaweza zungumzia pia? Naam. So kama mwanzangu mkuu alivyokuwa amesema hapo awali, shirika letu tunapa watu uelewa wa mambo ya mazingira kwa kuwapatia fursa ya kuandika vitu ambazo tunaziita reviews, ambazo zimegawanywa katika vigezo vitatu. Na kigezo kimoja ni hicho ambacho umeongelelea, kinaitwa climate lab. Kile ambacho unawaandikia watu ama shirika ambalo linafanya mambo mazuri kwa mazingira, ukiwasifu ili waweze kuendelea kufanya vile, kuwapa motisha, na pia kuweza kuwa challenge wale wengine waweze pia kuwaiga, wawe mfano mwema katika kulinda mazingira yetu. Kigezo hicho kingine ni cha climate idea, ambapo tunakupatia fursa ya kupeana wazo ni vipi watu ambao wanaweza fanya ili waweze kulinda mazingira yetu. Unaweza kuwa na wazo la kwa maybe ministry ya masomo, waambie wanaweza kuwa na somo la mazingira katika maybe shule ya msingi. Umeona, kukiwa na wazo kama hilo, itamaanisha kwamba watoto wanapokuwa watakuwa na ule ufahamu ya umuhimu wa kulinda mazingira yetu. So hilo ni mojawapo ya wazo ambalo unaweza changia katika platform yetu. Na cha mwisho ni climate warning, ambapo tunaweza kuwasuta watu ambao wanafanya mambo mabaya kwa mazingira, watu ambao wanajihusisha katika shughuli ya ukataji wa miti bila kupanda, wale kampuni ambazo zinaachilia takataka bila kutreat ama ndio kusafisha, ili wakati ambapo inaenda kwa mazingira haikui na madhara katika mazingira yetu. Watu kama hao tunaweza kuwasuta, tunaweza kuambia jinsi wanavyofanya inadhuru mazingira yetu. Naam. Asante sana. Mkoa aona Kerubo antabate climate idea nkikilia bene takokora. First of all, lazima
download the app or nabo ku access platform oitera se website ito www.howwedon'thavetime.org ko wate climate idea toko chiro kachi climate review it's categorized into 3 your kwanere climate live climate warning and climate idea bono kare kire as a climate idea for example obwate idea geto tete kutori karanto now we don't have time oroche we are the right people for that idea go download the app the first thing sign up then karawa so ile say app the moment wakore with the signing process gororora ka symbol get the currency app kanga ka pencil then goga kuna igangora you click on it then ngo kwere chi category ye climate review then ochore ya meyero utegete ko post ono karawa click la saga simpa kungorore rikre post then climate love climate idea then climate warning ona ochore category yero tete koli onye climate love utegete kwa for example Ndizi TV asega spawa kore ingia ase go pa kora sensitization ya samangana environment ko recommend sega singewa kora boko ba climate lab ono kera wa click on climate lab ogo search banere gorabu organization boso monto public figure tegete kwa kore climate review yuko appreciate sega singia kora so onye Ndizi TV kwa search gora Ndizi TV then in summary kwa rika aseki okobarikira climate review yuna aseki then from there korunse wa explain in details inki bakora then from there wa touch bicha and then the link maybe squares the information then from there you click on save then you are post it's uploaded automatically then abantu nabo bakoba able konyerigereri ko agree or comment or share ono onye idea ya wa kwatu abuna we don't have time and abantu abange ba like aba they have agreed na kitu wote they have agreed mwanchira ndene idea you mete kerembo ata idea sometimes kwenye beka iskari ewe kanena kong lakini kera obwata abantu banchirale ne idea yo group ya abantu na 100 amplify your voices at least mwanyara kwewekana ne idea no yanyara korokana and idea ya published ntoba chi level sio kwanza level 1 2 3 4 level 1 kare wika 50 tokwate and 50 agrees the same thing abuna toko like eka 50 agrees the recipient onye twari Ndizi TV for example kewe ika 50 agrees so sabanto 50 banchira ndene idea yao bono na Ndizi TV ko receive a message from our office go notifying montonaro ko rikerete climate review and tokanya response then from 800 then to 250 then it scales up one abu ekoba published and then one abu cheap ads niche adverts chirechi akanire korwa ne office yito irinda abantu banyare korrega singiyo gukora na tunyare koreta abantu bari banyare go support your idea indi nyare ko tokonya se kise yito bwate korwania na go sensitize abantu ikoro ya mangana ya mazingira asante sana sokuelezea Timothy pengine mmekuwa mkishirikiana na serikali imekuwa ikiwa support kwa njia moja ama nyingine kusensitize watu about climate change. Naam. Tumeweza kufanya kazi na county kadhaa ambazo zimetusaidia kuweza kusambaza huu uelewa katika wanajamii. Na moja wao ni Tharaka Nithi County, Kiambu County, Meru County pia. Na sasa tunaangazia kufanya kazi na Kisii County. Na wanasema safari ndefu huanza kwa hatua moja. Na so far so good. Tunaona kuko na goodwill from both parties, that is the government and from us.
samahani. Na tunaona kwa muda ujao tutaweza kuwa tumeweza kuenea katika kaunti zote za Kenya. Naam. Ukiangalia wale watu ambao mmekuwa mkiinteract na wao, the turnout inakonga vijana ndio wengi, mama ama wazee? Najua mmekuwa mkireti hiyo. Tunajaribu kuweza kufikia kila mtu, watu wa umri ama age bracket zote, but haswa wale watu ambao tumekuwa tangamana nao sana ni vijana, that is 35 years and below, kwa sababu unajua hawa ndio wako na energy na wako ready to learn na wako vibrant kufanya hizi vitu. Hata hivyo hatusemi hatufanyi kazi na wazee. Kuna programs ambazo tunafanya na tuna involve members of the community, na some of them wanakuwa ni wazee na wazee kwa mama. So tunajaribu sana kuwa all inclusive in our engagement, but the greater percentage that we engaging with ni vijana. Sasa nataka ushikilia hapo, utatuambia katika ile mitandao ya kijamii mnapatikana vipi ama mnajiitaaje, na pia utatuambia ofisi zenu ziko wapi. Unajua kuna watu pengine wangependa kuwatembelea katika ofisi zenu waweze kuongea na nyinyi ana kwa ana. Mkuu bwana kora tutabi gasoro kongorwa kusibna mwatarite korugoro last time naende mwachite na kimuro cha bantu kurwa soro kongorwa kusiba nchira nire kulinda ugoncherera kwelire. Mbuya muno. Ngendo asa abantu bari twari na barabu direct engagement, banchire and at least banyare gutwara ubumanyi, ubure baranyare go shana bamwabona ande barokire omoyo buko waka na into go share this information. And buna igora twabwate aborokiwa koru Kisii University, batebete ngambago getugisana no gocha goito gari, at least mbanyare tukoba bagosoma na kumanya nkitokora buno organization ande bakorokyo moyo gukora egasi into ese ntomete ndutwe kanto kunyara gasi yiga. That's why to take the Kerubo a play role yae. Ebne takere. That's the only way to nyara go tanga impact feature what the climate change. Nanderende again to kende and to went to komanya. Yegatari gasi on the Ense nga ye na wenda go simekemete na wenda go kora sensitization, because at the end of the day we are all going to be the victims of climate change. One lazima we must act. Jubono tali nga ye ingo simekomote inche bieka nincho gocha okona ya nyabo senta simegetinga bono inche ya. This is a collective responsibility. Kero montabo enda koira for us to safeguard the future generation. Ono again dongo tewa manomono Gusii no county, you know, of course imetento bwate menge, but what we must look at is the type of trees imetetogo simeka. Ngenele challenge to bwate nene sana. Muna my colleague ojuru gateba menge to simete blue gum ande konyo mache sana bwate meria ichita sambe like konyo range na roche njeme tene metande koro wow wini sentinga to tebia ju kerana argo kina to agachiro ntimburo roche sana kama acha ichire but sai nkwenda it has dried up nothing much that we tagau okopa emete ya kinire meria ba ya chire inse konyo macha mange sana okwenda ngena roche lakini ebumbia pono issue, you know, when talk about addressed, abantu baba advice on which type of trees to plant. I guess you know renchara yo katora nyale gotema gutanga kerokende emechana togo to experience which between the next 10 years nalia abantu bongocha kwa main we need to take action. Kerokende neriga Gusii watanya gutwara impacts mono cha climate change bona gochisi turukana
Ukambani. But onye ntoko into abanyene ntoko manyobu yapto tunza amazingira ito ngo chikorera tero go chimotwabo twanze koligia match bona go chinse chinde agendo ke kigetenge korukare abono uko bwatera negento kyamana for us we believe in partnership and collaboration with everybody like kyo my colleague ateba we even talk to the old wazes in the village, church elders, because we believe they have a role to play in this conversation. Doriko tigo ndo bwensi maega. Onyo ko willing to on our platform, join us because together we are the solution to this climate crisis. Na wako inyuri mwanchi muri rento atebanko na natwaringe play. Umuntu murigereria na no mutegereria ntobugate credit wa kwenana in case what join the sai nyoka play store bwango twaruro in the next bitotara studio in the next few seconds download the app Kerubo. We don't have time and then after downloading the app sign up kutumia Google account yago then follow all suggestions then screenshot yoka 250 manyomo ntojire mjengo litkolige moimokili era yagumya 3 ayo karansto screenshot yoke gotome ono nyoka play store download the app tome screenshot ase nambe yo wete screen yabo and then before tutarasoka baliba the first come first serve konyara bare credit kia 250 each. Mbiamana sana. Sasa sababu naona muda wetu umeyoyoma na tunataka kupea mpenzi mtazamaji zawadi. Tuambie kwanza mnapatikana wapi kwa mitandao ya kijamii? Asante sana. Tunapatikana katika all social media platforms. Twitter, we don't have time. Kutoka na accounts mbili. We don't have time ambayo ni natumika mpaka na head office na pia kuna we don't have time Kenya KE ambayo ni ya hapa Kenya office watutumia zote mbili ni sawa tu Instagram we don't have time Facebook vile we don't have time TikTok pia tuko kila mahali we don't have time na pia YouTube vile we don't have time tunakuanga na content mzuri pale kwa wale watu ambao wangetaka kusoma mambo ya topic mbalimbali ambazo ziko katika the space of environment wanaweza learn from there. Sababu nimeona watu wametuma hapa screenshots. Nataka tuende mapumzikoni dakika 2 tukirudi tatuambia utawazawadi nani. Anderende kuko tome screenshot wate wa ningo twate banga nyarebe nae lakini ntore mna toko kora kiagero mete due to security purposes naboko mention ye nambe manche mwele tora so aso mutimo gas nini toko irana ngwena na tore e credit ko to skato nyegera kwirana tora sege Kerubo sio. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ebundi engia ni yekorolekana ritukulitangani agoikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine cho gusonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plant
n'ekinde chinyinge batarere ase duka yabo ere ase bara ya Kisii Kisumu Highway imeyo mucho Kisii asa magacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mpabwate duka yende angene bengi ya Family Bank imeyo mucho Kisii bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamano sana manchumuli weta senikia Ndizi TV ndo chabano chaikire chinga kichiri ndete kwena na credit courtesy of we don't have time onye kwa participate aso go download app eli bano batebire metemo kwa nata tena abate chipesa otebire kiro muntu lyo participate go download app eyu ngonyorare credit abantu bari nambe korete 140 mwenye malizia 712 367 453 132 065 884 810 abuna ba download ya app ile nande bono ju tutegete we appreciate kero montorio download the app at least on the tigara isko ona once for download ngonyore credit initially yenge the first 4 but to already abantu a good response one to go chat lit kero monto anyore credit kya 100 ambia mono sana mwancho muri sa ulikuwa bedu na ntuko toka chage to morobeli kyagera chinsi cyecho cyatonyolire ati atukolira morobeli yugabu boika litko linde na rutumbira na so morobeli bwense yo bonchere linde to semia mangeli tare ne Fridah Kerubo kubaganiriyo boligerelia obia.